Ukhuza ke umfoka Mpungose ngumculi kaMaskandi kubuye ngathi lezi insuku ke uhleli ngonqololoda njengoba ke yabe MK Party bengahleli phansi ke beveza ke ukuthi ke kunabasebenzi abangamashumi ayisithupha nangaphezulu okubuthi baxoshiwe ke inkampani kaKhuzani ke ekamaCleaner eklina ke lapha ke isibhedlela ke iKing Dinizulu Hospital. Khuzani ke kubuye ukuthi wathola ithenda lapha waqasheka abantu abangaphika 60 kanti ke kubuye ngathi manje sebexoshiwe labasebenzi babezi MK Party ukuthi ke ilekelele ekutheni ke baveze lapha ke izimvo zabo. uTB Ngcobo onguyilunga leMK Party uchaza kabanzi ngalokho. La sisesibhedlela iKing Dinizulu Hospital. Abasebenzi bedlamlenze lenyamaza udlamlenze masikhuluma ngomdlamlenze ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sitheke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke more than 60. Umlungisi Zondi ngomxhumane singaphatha umkhonto wesizwe uthi lokho kwenza uKhuzani kubhlungu kakhulu kanti ke kuzokwenza ukuthi ehlelo ke uthando abantu abamthanda ngalo uthi ke akazehlise. uKhuzani ke akazatholakala ubaphawule ekutheni ke kuvela obala ukuthi kupho kwenze izathu ke xoshwe labantu abangaka. Umlungisi wakaZondi yaphawula. Kodwa engakugcizelela Khuzani sondela kulekelelwe abantu uzongcolisa igama lakho suka emakhukhwini enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo uNomagugu Simelane uMEC phume ekhukhwini lakho yeke inkohlakalo abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza.